projekat 30x30 likovni salon je jedan od najznačajnijih projekata Kulturnog centra Zrenjanin. Mogu da kažem da je ovaj projekat dobio veliko poverenje autora koji su poslali svoje radove, a mogu da se pohvalim da su radovi došli čak iz daleke Argentine. Kulturni centar je nakon konkursa pristiglo preko 240 radova, selekcijom je izabrano 153. Ja bih ovom prilikom zahvalio svim autorima koji su poslali svoje radove, a posebno prvonagrađeni. Ova izložba i postavka će se i kao prošle godine naći u Kulturnom centru Pančeva, Beograda, Sremske Mitrovice, a sa zadovoljstvom ove godine i Novog Sada. Ja sam prezadovoljan i presrećan prvo odazivom i brojem autora koji su poslali svoje radove, a moram da kažem i kvalitetom i raznovrsnošću radova i autora i različitih poetika. Imate ovde od radova koji su racionalno-koncepcijski postavljeni do ovih lirskih, do ovih ekspresivnih i brutalno ekspresivnih, preko različitih formi materijala i tehnika, tako da je to jedan izazov bio koji su autori stvarno fenomenalno odradili. Potrebna je malo dublja i veća koncentracija da bi se promišljanja vezana za strah kao fenomen koji je danas opšte prisutan prepoznali. Rad se zove Tragovi vremena, taj rad je nastajao u jednom dužem vremenskom periodu, to je tehnika kovanja i zavarivanja, znači to je rad koji je iskovan od gvozdene ploče i na njemu su ostali tragovi tog vremena dok je trajala izrada tog rada, ali i sama poruka koju rad nosi poklapa se sa idejom ovogodišnjeg salona, tako da organizatori su prepoznali i članovi žirija i uvažili mene, izdvojili me od ostalih. Verovatno ima još radova koji imaju visoki kvalitet, a ima. Ja sam ovako pogledao izložbu i iznenađen sam kvalitetom koliko ima vrlo kvalitetnih radova i čast mi je da su mene izdvojili i nagradili. Kvalitet i broj učesnika svake godine je sve veći, na to smo ponosni na međunarodni karakter ove izložbe i ponosni na Kulturni centar koji, možemo slobodno reći, ima možda i više izložbi od naše galerije koja takođe ne zaostaje za izborima. Ja sam impresioniran činjenicom da ovako nešto radi Kulturni centar, da radi već 12 godina i da uspeva da okupi ovaj broj umetnika. Ograničiti umetnika u 30x30 sa jedne strane možda znači određeni uslov, ali s druge strane znači ogromnu širinu. Znači da ono što iz duše izlazi, što izlazi iz ruke umetnika, što izlazi iz mozga nekoga ko ima tu vrstu afiniteta, može da bude i prostorom ograničeno, ali svakako ne ograničeno stilom, ograničenom znanjem i velikim i ogromnim talentom. Zato i ovakva vrsta izložbe pokazuje samo pre svega širinu novih autora, ali pokazuje i širinu organizatora koji je spreman da ovako nešto napravi i da to traje 12 godina i zbog toga sam jako ponosan na grad Zrenjanin, na Kulturni centar što nešto ovako uspeva da sprovede toliko godina.